I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Haleluya. Lamhla umsombuluko umvulo tilishumi nakune. Ngiyanibingelela nganamukela esihlokweni seRhapsody yamaqiniso lekuniyo incwadi yekukholwa yawonke amalanga. Balwa ikhishwe ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris wakilometer CDD. Sihloko salamhla sithi lokudalwa yinvombi kugcizelela uNkulunkulu bakhe. Umbhalo wekuvula tholakala kuMateyu wekuqala sahluko se-23. Bheka invombi iyawukhulelwa itale indvodzana, libito layo kuyawuthiwa ngu-Emmanuel. Lokusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Mayibongwe inkosi. Nakabhala-ke umfundisi achaza uthi nasithi Jesu Kristu ubuNkulunkulu, sishiqilela ukuthi vele uNkulunkulu. Lokumemetela lokhu kumgcokwa, ikakhulu nawunaka ukuthi labanye emhlabeni Jesu bambona njengemprofeti nje noma umfundisi lomkhulu. Noma kungabonakala ukuhlonipha ukuthi labanye bambide ngemprofeti lomkhulu noma umfundisi lomangalisako, lokho akwenini kuchaza bunguye bakhe mbamba. Mayibongwe inkosi. Ungaleso sizathu kumgcoka kuconza ukuthi ungubani ngekuthi uqale ucwaninge ummangaliso wokudalwa kwakhe. iBhayibheli lichaza ukudalwa kwakhe njengaloko bekwehlukile lokungazange sekwendeke emlandweni wonke. Nawufunza incwadi yaMateyu sahluko sekuqala nelivesi le-18 lesitshela ukuthi ukudalwa kwaJesu Kristu kwaba nje kwathi Maria unina asamiselwe Josefa basengakahlangani, kwatholakala asakhuleliswe ngumoya longcwele. Mayibongwe inkosi. Uyaqhubeka uyabhala-ke umfundisi uthi ukukhulelwa kwaMaria kwaba ngummangaliso. Basengakashadi bona naJosefa futhi basengakahlangani, watholakala asakhuleliswe ngumoya longcwele. Josefa loqhazwa njengendvodza nje futhi lobekangadi ukuthi nguNkulunkulu lobesende konke lokho. Bese kathi tshelile ukuthi utawephula sethembiso sakhe naMaria ngekuthula kubalekela kumhlazisa. Kodwa sakucabanga lokho ingelosi yasimakade yavela kuye futhi yamchazela ukuthi lokukhulelwa kwaMaria kwakungesiko komuntu kodwa kwakukwaNkulunkulu. Lokho ungakuthola nawufunza Mateyu wekuqala livesi le-20. Ingelosi yaphinze yamlayeda Josefa ukuthi lo mntwana amuphe igama lelithi Jesu. Yachaza ukuthi ngobe uyawusinzisa abantu bakhe etongeni tabo. Lokho ukuthola nawufunza yona incwadi yaMateyu sahluko sekuqala nelivesi le-21. Mayibongwe inkosi. Lokwenda lenzaba imangalise kakhulu ukuthi yaba ngokugcwaliseka kwesiprofeto. iBhayibheli lithi konke lokhu kwendeka kugcwalisa lokho lokwashiwo inkosi ngemprofeti lowathi bheka invombi yawukhulelwa itale indvodzana, libito layo kuyawuthiwa ngu-Emmanuel. Lokusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Lokho ukuthola nawufunza Mateyu wekuqala livesi le-22 ugcine evesini le-23. Lesi profeto saniketwa le emuva Jesu asengakadalwa, kubonakalisa ukuthi ukudalwa kwakhe kwakuyingxenye yehlelo laNkulunkulu lwebukhosi. Leli gama Emmanuel lisho ukuthi uNkulunkulu unathi. Lokuveta ngalokhu sobala buNkulunkulu bakhe. Jesu akazange adalwa ngendlela ledayelekile yendalo. Ukudalwa kwakhe lokwaba kwebuNkulunkulu busifakazelo sebuNkulunkulu bakhe. Kuphindze kubonakalise indalo yakhe yebuNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Nasisho umthandazo lamhla ndawusho emva kwami babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekuveta buNkulunkulu baJesu Kristu ngemibhalo. Ngiyaconza ukuthi Jesu ngempela uNkulunkulu. Ngiyalithokotela liqiniso lendalo yakhe yebuNkulunkulu. Futhi ngithokotela ummangaliso wekudala kwakhe lo waletha insinziso emhlabeni. Ngiyakubonga ngelisu lakho lelikhadimlako lensinziso kanye nekungenda umhlanganyele.
kulempilo yakho yebukhosi. Egameni laJesu, amen. Awuqhubeka nesifundo lamhla utawuthola incwadi ya-Isaya sahluko 7 livesi le-14, kube na Isaya sahluko 5 livesi le-6, kanye nencwadi yaMateyu sahluko sekuqala evesini le-18 ugcine evesini le-23 ufundzele uhumusho lo-New International Version. Na usebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye utawufundza imisebenti yebapostoli sahluko se-22 evesini le-22 uwelele esahlukweni se-23 evesini lekuqala evesini le-11, bese kuba nencwadi yaJobe sahluko se-36 ugcine sahlukweni se-34. Kepha-ke na usebenzisa luhlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili utawutfola incwadi yaLuka sahluko se-8 evesini le-40 ugcine evesini le-56, bese ufundza nencwadi yaJoshua sahluko se-10. Ligama leNkosi malibongwe. Sinifisela-ke ukuthi nibe neliviki eligcwele ibusiso. Inkosi ibe nani. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.